Dok, Buka duit tuh. Pinjam duit. Semua boga duit deh. Aing usaha hanteu semua. Karena kan atuh set duit atuh. Kekubah banget. Ih, saya jadi atuh. C, 2, 3. Dok, pinjam duit. Siapa nyium duit atuh? Aing teu usaha. Goblok duit di mana? Aing maneh. Karena kan set duit atuh. Wih, ayam. Wih, ayam karena kau ngelima domba, sete atuh. Lah, Terus kumaha? goblok duit aing mah. Ubah we banget atuh. Ih, saiji. Wow. Yo, etana pencet kek. Yo, 3. Dok, pinjam duit. Siapa aing keur ripuh kieu nginjem duit, aing teu teu usaha ke. Lah, keur naon tuh maneh duit? Lah, Wih, ayam. meuli ayam dia tuh, kalau ragok ngelima domba. Goblok duit aing mah. Jual. Jual naon atuh setel? Kebetulannya jual. Banget. Banget. Nah, banget anjing 5 ribuan dah.